Ovo je četvrti po redu, četvrtu godinu zaredom obilježavanje Dana sjećanja na Jadovno, 24. juna, dana koji je naše udruženje ustanovilo. Jadovno od tada, od 2010. godine, ima svoj dan. Ove godine ima više ljudi nego svih prethodnih godina, što nas izuzetno raduje, što potvrđuje da se jadovnička tragedija objelodanjuje svijetu, pogotovo potomcima žrtava. Moram naglasiti da je od ove godine Dan sjećanja na Jadovno upisan u kalendar Vlade Republike Srpske, u kalendar obilježavanja značajnih događaja i tradicije oslobodilačkih ratova Republike Srpske, i ovo ovdje se organizuje uz presudnu pomoć predsjednika Republike Srpske i Vlade Republike Srpske. Drago mi je reći da evo preko 200 naših potomaka i poštovalaca je na putu iz Vojvodine, iz Srbije da dođe ovamo, i nekih 150 ljudi očekujemo iz Banja Luke. Ja mislim da je ovo dostojan način kako se odužujemo našim predsima stradalim u ovom prvom likvidacionom centru Nezavisne države Hrvatske. 2010. smo bili prvi put na Pagu, prvi put je služen parastos nakon zločina koji se dogodio ljeta 1941. Tada smo i obnovili jednu malu spomen ploču koja je uništena u proteklom ratu. Nažalost, nakon 2 dana ona je ponovo uništena. 2011. i 2012. nije bilo uslova da odemo na Pag, međutim sad radujem se da zahvaljujući našim partnerima Srpskom narodnom vijeću, posebno zahvaljujući profesoru Pupovcu, otiće jedan broj ljudi danas na Pag, potomaka i poštovalaca žrtava, i otkriti ponovo obnovljenu spomen ploču. A može pitanje, kako komentirate razne pokušaje negiranja i minimiziranja broja žrtava Jadovnog, recimo, pošto jedna od stvari je bila onaj vojne povijest koja recimo izazvao ovako toliko paniku u Banja Luci? Pa znate, to licitiranje brojkama i svađa oko brojki koje je u stvari nemoguće ustanoviti, sam Bog zna koliko je ljudi i Srba i Jevreja i Roma stradalo u Drugom svjetskom ratu, stavlja na neki način, padamo u tu zamku i stavlja u drugi plan karakter zločina, monstruoznog zločina koji se dogodio, i karakter te države koja ga je ozakonila i počela provoditi na cijelom svom teritoriju. Zato kad neko kaže nije u Jadovnu pobijeno 40.000 đuri zatezalo, nego 24.000, onda ih ja pitam je li to malo? I kakva je u biti razlika između te dvije brojke koje je zdravom razumu teško pojmiti, i jednu i drugu. Hvala.